На этом месте в центре села Сувагар вскоре появится мечеть. Местные мусульмане начали строительство своими силами в этом году. Bir 3 ay 4 ay ақша toplanıp tikaram bir toplandı para. İşimizni başladık deyen gibi. Yazda fundament kazıldı, kıyıldı deyen gibi. Onga 14 olacak. Koyga yetmеген adam. 120 adamlık olacak. Одноэтажный будет. Yüksek bir 3 metrlik olacak. Ayakkabı taşlamaya bir 4 metre. İçinde же klas sınıfhane olacak. Avratların nesi olacak. Комнатасы olacak. В Сувагар и окрестностях проживают около 80 крымско-татарских семей. На поклонение местные мусульмане ездят в соседнее село Агармакайле. Своей мечети в селе нет. Строить мечеть с нуля очень дорого, поэтому жителям Сувагар нужна помощь всех неравнодушных. Көйдекілерлі өз-өзінден шығарған берейлер. Сау olsunlar, жымат четте қалмайлар. Енді бұл сауап іш. Енді кім істесе, қайтып өзінен көңілінден шыққан бермеге істеген сойлары болса, бұйырсын сауап ішіне деген gibi. Помочь мусульманам села Сувагар в строительстве мечети можно, перечислив средства по реквизитам, которые вы видите на экране.